isizena abawulapha ke Mamelodi Sundowns ngenxa ke yokuthi ke bawudlala umdlalo kwamanqamu kuwe lapha ke iCAF top 8 ngikhuluma nawe nje sihle lapha ke kunombolo 9 bayazi ukuthi ke mabengangena bangakwazi ukuthi ke badlala lapha ke awubathaba jeze iyo ke insizwa semthwalo umehla sebenza lapha ke muvanye ikomovi mkwena futhi Khalakatha wathi ngifonela ubaba uHugo Brosa uthi ke ungqongqosho ke nasikhundla okwesibili ngibuya amagemgemo iyadlala TV imali nomibhokisi guard of honor sibheka lapha ke lihlakuleu liyamshiyela lebhola kuhlano lihlakhu kodwa kubuya nalolizwa lihlakuleu ofuna ukucela indlela Nuno Santos phakathi boxini Khalakatha yereyopahla wasewathuma izandla bayimuva lihlakuleu obona lapha ke Nuno Santos white wedding uthi Santos kumnandi ke manje asiqhume istep uthi awuqhuma umdanso uthola lapha ke Tashik Matthews yadla abajeza sebenza lapha ke Mufa Grant akekana thuma mabwayitse bathiba funa lapha ke Tashik Matthews touches move touch let's go sibheka lapha ke Matthews wenze njani ufuna ukuyiyela Tashik Matthews dlala noNuno Santos white wedding phakathi boxini lihlaku offside uthi umsizi kaNopempe lutho akuphekelele lebhola inikanika nansi white wedding izokhala iMamelodi Sundowns umfolozi uyeke lapha usubuka thatha isikhathi sakhe Rapo sebenzile lapha ke ubonda sibheka lapha ke Aubrey Modiba wayitsiba nayo leyo phasa leyo umkhonto ugwazekhaya buye lapha ke uNyiko Mobi esesebenzile Ricardo Khosa uyakhomba uKhosa uthi awulikhiphi ngane yena ke uRicardo Khosa ethi Mamelodi ke mbukeli 3 Mamelodi Sundowns eyiqanda kwiswelele Matthews liyamshiya lebhola lizophela bayibesho njalo ke abeGolden Arrows bathi ke iqembu neqembu nje lizodlala nabo balithuma ke uphuthu nababekhanga ke manje phakathi eboxini Khalakatha Kampani ilungu ngomentshisi eduze kweDlotshane uyokhela nje uNdamane ukhela ke umentshisi eduze kweDlotshane nange ujeza akangaba namona wadla ke assist yena ke usiphethe ihle jeza ubona ke Kampani ilungu liyabuyithemba kosiduma ngaba lapha ke Yandisa Mfolozi Mahamana iyo leyo phasa nani ithuba likaPhutsane lidliwe leliyabhola sebenza lapha ke muva wasebenza uzame yokuza lilizele nasi step lilizele nasi white wedding ayidasambeni masandawana kiwe emshadweni ke manje onside Leona Khalakatha yena kusho kusha kana pasta khona uyihlalele awulilizela
Msele nangu mshatu yangena masandawana nasi stepos yangena masandawana ubafake mshatweni yenake lapha-ke uNuno Santos ubona uLeon ubona uMatthews yadlala iChevy lihlakuleyo Nuno Santos Leon Karakacha bathumishombe khona into eyenziwe i-white wedding akubheke la lilisela mlilisele Nuno Santos angikwazi konje Nuno Santos udla iphasi kanokusho unokusho oyalapha-ke phambili Kampani Lungu nathi bhola lawo lapha-ke isiwelele Kampani Lungu phakathi ebhokisini nalithuba likaMfolosi enethuba yena-ke uyandisa Mfolosi lamhlula kodwa-ke leliya bhola yandisa Mfolosi laphuma nje eceleni kwebhali bekumele-ke beyikhona khikhi lishayise lapha kuye ukhuluma kodwa-ke Mamelodi Sundowns leyo pass futhi Matthews uyalicela sibheka lapha-ke leyona wenze njani ebefuna yena-ke uMatthews kodwa kakangafika lapha-ke uMatthews. More attacking players perhaps to be thrown on. Is there a little response here immediately from Siwelele? Williams has a look as that ball goes wide of him. Chance for the youngster Jeza again. Jeza got it in the space there. Brilliant first touch to set it up. And could have ngqongqosho nasikhundla Tebohomkwena uzofuna ngapha-ke inkundla lihlakuleyo phakathi ebhokisini Leon Likhaku Santos futhi ufuna Modiba futhi ayikho uyalwa half yona-ke Mamelodi Sundowns Kampani Lungu yasho leyo mpahla balunguze Lungu uyabalungu nanthi-ke ibhola lawo-ke Mamelodi Sundowns nangu Jeza ehamba ngo-Aubrey Modiba ubona Kampani Lungu uyamazi uRonan Williams umazi njengoba-ke ezazi uRonan Buyisela sebenzisa Ricardo Khosa Nuno Santos phakathi othina phepha ukhomba lapha-ke eswini bathi-ke la ibhala incwadi nathi siyayiphendula sinongaphezulu bamila besiwelele angazi ukuthi-ke bebezweni Likhaku bebefuna-ke offside naba-ke bephakamisa izandla abekho show ukhosi usaphakamisa isandla-ke namanje wafika lapha-ke Brian Leon uthi-ke ngiyahla yena-ke uBrian Leon. Is he going to take him on 1-for-1? Still Leon save Goss. That's going to go away for a throw-in. They're twisting and turning there, a little bit fortuitous. Uzothi-ke alunge nasi-ke Stokfela yena-ke uLeon ebesebhekene naye-ke ngqo uRicardo Khosa sebenzile-ke lapha-ke Ricardo Khosa sizwa-ke ephethe Nuno Santos ufuna lapha-ke Aubrey Modiba nansi Diba ayende Leon yasho leyo mpahla wathumizandla ayakuthanda-ke lokhu amasandawana ayakuthanda-ke hat-trick Brian Leon nansi phasi kanokusho eyithola uMarcelo Mayiselula ngonakalanga angena leliya bhola baba noshintshi uthi-ke uLeon ngakhula ngithunywa mina ushintshi ngiyawazi ukuthi-ke wendele Putsane engaphakele inkundla-ke manje kuye lapha-ke uRapowo Teho Putsane
nathi phona kaPhutsane kodwa ke lamphunyuka liyahamba nje leyabhola lakhe uTeboho Phutsane uyafuna lapha ke Khuliso Mudau iyanqanga ke manje Mamelodi Sundowns kodwa ke dliwe ibhola lakhe Mudau uyaluwina futhi Khuliso Mudau angayikhipha ke leyaphasa Khuliso Mudau nayo leyo phasa offside leKhaku offside leKhaku uthiwa ke isikhindi bese shawo Mamelodi Sundowns Matthews phakathi eboxini leyona uyaliyeka leliya bhola leyona Teboho Phutsane Mukhuane Atamadoda Mukhuane uthi ukhipha iphasa Mukhuane futhi wenze njani shaleyo mpahla calculator Relebohile Mukhuane udlala lapha ke inetha Mukhuane olibeka nje lapha ke ekhoneni kuye lapha ke uRonan Williams khipha lapha ke phansi kanokusho onside Marcelo Mayiselula engapha ke nenkundla iyavimba ke lapha ke Siwelele Mukhuane bamshiya phansi ngqongqosho ngenasikhundla awuthi yazama ngqongqosho ngenasikhundla nasi ke inguquko ezintathu ezothi ke zenziwe iyo lapha ke iMamelodi Sundowns Ikram Reynaz ongibambe ngajiki uyaphuma lapha ke Brian Leona kena lapha ke Ikram Reynaz uyaphuma lapha ke Teboho Mkwena lapha ke Nuno Santos kuzokhela lapha ke Siphelele Mkhulisi awusigothola pholi wakutatazelwa uyaphuma ke lapha ke Nuno Santos uyabona ke mangabe izinto zime kanje so far my man of the match Nuno Santos mangabe izinto zime kanje so far umdlali ongidlalelile wenza izinto zenzeka uye lapha ke white wedding Nuno Santos upheke kakhulu lapha ke Nuno Santos abasekho